Građanski demokratski forum danas i u četvrtak, 27. juna, prikuplja potpise građana Beograda za anuliranje odluke o izgradnji gondole Kalemegdan-Ušće, za koju grad planira da izdvoji čak 15 miliona evra. Pompa oko gondole ne prestaje. Odbornici Građanskog demokratskog foruma odlučili su da prema poslovniku Skupštine grada, koji omogućava da se sa 500 potpisa građana Beograda ponovo stavi na dnevni red određena odluka, prikupe te potpise protiv izgradnje gondole Kalemegdan-Ušće. Mi se iskreno nadamo da će u ovom sadejstvu odluke Upravnog suda i naše akcije i jedne odgovornosti i ideje Beograđana da to ne treba da postoji, da ćemo uspeti da zaustavimo gradnju i da gondola nikada neće biti izgrađena. Iako Upravni sud trenutno ima sluha za građane koji smatraju da gondola na Kalemegdanu nije neophodna, potpredsednik Građanskog demokratskog foruma Rade Veljanovski rekao je da se boji da će to telo ipak popustiti, jer je svestan da sudovi nisu sasvim nezavisni, iako je u ovoj situaciji Upravni sud pokazao da je spreman da radi svoj posao. Mišljenja Beograđana su podeljena. Vi mislite o izgradnji gondole koja bi povezivala Kalemegdan i Ušće? Normalno, treba. Obavezno da se radi. Samo budale ne daju da se uradi. Ove budale koje su bile na vlasti sada, znate koliko su borili protiv ovoga mosta na Savi Novoga? A oni su bili tada u opoziciji kad je Đilas radio. A sad ta budala Đilas upravo radi ono što su njemu radili drugi. Remeti se ono što je nekada bilo izgrađeno i jednostavno narušava se postojeći izgled Kalemegdana kao najstarije tvrđave u Srbiji. Mislim da je to van pameti. Posekli su sve drveće. Tako da ja sam stvarno zaprepašćena. Mislim ako je u interesu građana grada da treba da se uradi. Može nešto da se promeni za 100 godina na Kalemegdanu, ništa strašno. Prema mišljenju najeminentnijih stručnjaka iz organizacije Evropa Nostra, Udruženja arheologa, Udruženja arhitekata i ljudi koji se bave zaštitom kulturne baštine, izgradnja gondole bi narušila najveće kulturno nasleđe ne samo Beograda, nego i Srbije. Upravni sud trenutno je obustavio radove na izgradnji gondole koja bi povezivala Kalemegdan i Ušće. Aktivisti koji se bore da se ovi radovi trajno zaustave navode da bi izgradnjom gondole bio prekršen Zakon o prostornom planu, generalni urbanistički plan i plan generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinica lokalne samouprave Beograda, kojim se zabranjuje postavljanje dalekovoda i izgradnja sajli za alternativni prevoz i rekreaciju, naročito na području Beogradske tvrđave i u njenim širim vizurama. Za Slobodnu televiziju, Dina Cepenjar.